Adwang bayong istruktura imbiklat na Bacolor, Pampanga ngayon Lunes, July 10. Pininiing bayong Executive Building Ampong Mini Convention Center. Penny muna ng Mayor Eduardo D. Mandato ing blessing at ribbon cutting kareti. Kaya beri Congressman Dong Gonzales at aliwa pang opisyal ng local government. Maragula ka nung kasaw pandeni alimu kareng empleyado ng munisipyo. Nung nepati kareng memalen ng Bacolod. It's a historical mood. Kaya tingin mo din Bacolod, biro mong yan we have this same bago tawang executive building ang po yung convention center. The mini convention center na may ponduan kaya nalalam na ng Republic Act 9506 o itang kausang tamong Don Gonzales Law. Of course, bilang alkali rin pa rin, then po vision tala at paninap tala. At anyan sinabi tala po kang Congressman Gonzales, kamang pumigad ba isip talagang anyang 2020, alusin ang Linol Ponduran, the mini convention, the executive building, at saka yung Rodriguez Hospital. So thank you so much. Then po, madago lang South, pero hindi kami taga-pagobra, kaya bimagobra yung munisipyo, at karang kabalian, making balian Bacolod. May talakad-lakan rin proyektong areni uli na ng Republic Act 9506 o ang Ausandang Bacolor Rehabilitation Council Act. This is under Republic Act 9506. Anya maging Congressman Tamo, sinabi ko pin na mag-file ko meto nga batas. Yapining Republic Act 9506, Bacolor Rehabilitation. And during that time, akit wingi talagang halakang akit, puro lahar. So, anya maging congressman ko, maging netong yang landmark legislation. So, ken nga meni bat tinga nga ng source, deng perang megawa, tetiking Bacolor. Yapining amanwandang Don Gonzales Law, Republic Act 9506. Agpangkang 3rd District Representative at House Seniority Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., bukod pa kareng bayong talakada istruktura, atin muna mang ospital, legislative building, eskwela, dalan, at miyayaliwa pang proyekto ing megawa, pauli na ning batas. Munta ka baskido ka rin barangay Akit Bulak, then pepagawa ng Congressman Dong Gonzales, siya pinpin in Republic Act 9506, of course, with the partnership of the local leaders, the mayor, kaya katamong governor, na nung makanano ing tisaw-saw, kayang magbalik ing balen Bacolod. Kaya masaya ko, sabi ko pinanding kayong kanakong diskurso, akakit ko ni ing iki na ni Dong Gonzales do, malapit niya mong mayari. So, kaya kayo nga po, dakala salamat, kayong support tayo kang Congressman Dong, at eko po agawang dili ko ini, nung da kayo kayabe, kaya pa magservisyo. Tutukin na ka nung magawa ing palengkiya. Uli na ring development, tutukan ng pasulong na yung balen Bacolod nga ng Mayor Datu. Agating next year in Palengke, so dakal pa. Pero akakitsudan po, ano sabihan tunggal-tunggal. Pero rin akakitsudan, balamo kabutilang, luluwad yung proyekto and development in times of the infrastructure development, king balen Bacolod, akakita mo po. Mo po infrastructure development, nung nangyaganan ng development king balen, kaya bila po yung pamag-servisyo, kaya kikatang ka balen, yan po gagawan tayo. Patuloy ka mong mimingat, alam na punta ka sa biyang kayo, na may ipapanalangin tamo, may sahog-sahog tamo, at patuloy tamo pong mimingat. Kung yung kikatamong balen, pasulong niya po, at panayan to ko pong magbalik, yung kikatamong balen. Mimingat ko pong parati. Liana Canilaw, CLTV 36 News.